Bijing tabir bu khoi pun wakpu image TV na taramna oksabaga loyana Rajesh Kumar na khurumjari ngasigi maroi ba pawda nongbagi khongchatta Manipur da laklamba opposition luchingba Rahul Gandhi ngasi Imphal thadokre Rahul Gandhi gi khongchat political gi oiba khudong chaba lobu lakpa natte haina MPCC gi president na phongdorokli Combined force amana Kuki Militant ahum khutlai ga konana phare Dhanamanjuri University ki full-time VC registrar amadi controller na chingba hapkadabani haibagi khuthang chara henbagi khongjang sangshinba hokre loyana Russia na Ukraine da missile attack chathaduna mioi kun hatkre mapungoi pau lobirasi lamdam asida thokliba wathok asigi matangda yangshinba lakhiba Congress ki luchingba Rahul Gandhi ngasi ayu Imphal thadokre Nongbogi oiba khongchatta ngarang lakhiba Rahul Gandhi na Manipur gi Jiribam Chuchampur amadi Bishnupur district ki tongan mafam singda chattuna miyam ga unakhi amadi Manipur gi governor su unaduna wathok asigi waroichin purakna bogi matangda wari shanaki masigi matungda Congress Bhavan da pangthok khiba pamuisinga unaba amada mahakna Manipur da lakpagi matangda wapam kaya phongdok lamkhi Mahakna thamlamba wafam singgi manungda India ki Prime Minister Manipur da nongma nini da oirabasu laktuna machet ani thokna kairaba lamdam asigi praja miyam gi pendaba sing tabi naba phongdok lambada natana laingak na hojik oiraba film asi phagalakle haina phongdok labasu ground reality dadi phagatpagi mami taramdre loinana thokliwa wathok asina lamdam asigi miyam pumnamak kham thengna awaba ma mayok nare haiba Khangi maram asina awaba sing asi koknanaba lamdam asida athubada santi hanjilaknanaba hotnaba tangai fade hingsa amadi yengthinabana santi laknabagi lambi ama leitabana miyamna ichil idaw amagum khanbaga loinana nungsinabagi lambi ama sagatuna santi laknanaba miyamna Khanduna wari sanaduna loisinaba honaminasi masida Congress Party na santi laknanaba hotnabada angamba thakta mateng taunanaba matam suppada lei phongdok lamki amadi mahakna lakliba asi lamdam asigi miyamgi imung amagum amadi isil inaw magum awaba tarba praja singi pendaba adu taba lakpaga loinana santi laknanabani khongchat asi politicalize taunanaba lakpanate India government amadi masana Laibak nungsiba singni haina khanjariba singna India ki fazarba state ama oiriba Manipur da laktuna lamdam asigi miyam gi pokning gi wa tabinanaba lakpiu amadi santi hanjil halaknaba hotnabiu haina su thamlamki Rahul Gandhi ki ahumlak suba Manipur khongchat asi Manipur gi miyam gi awabada saruk yaba lakpani political gi oiba khudong sab lowa lakpa khongchat na te haina Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ki president Kaisam Megchandra na phondokre ngasi BT Road laiba Congress Bhavan da pangthokpa paumi singa unabagi mifam amada wafam asi phongdokladna Megchandra na hai Manipur da haukiba me ahumdagi hauduna ngasi fawwa chatharakliba lan asigi manungda Rahul Gandhi na Manipur da ahumlak suba khongchat oina lakhiba adu hojik Manipur da oiriba phibam asina miyam Kham thengna wanariba ase khardang oirabasu mateng pangba ngamnanaba hotnage khanduna lakhibani khongchat asina political gi khudong saba loge khanduna lakhibnate loinana khongchat asigi oiba wafam sing paumi singa unaduna wari sabgi matam pikidaba asi paumi singna hanglakpa wahang khumba yadaduna kumluba matamda politically borderline cross taukiba yai khanduna paumi singa phamduna press conference taukidabani loinana phawala amadi Jiribamda Rahul Gandhi ge khongchat aduda
प्रेस के मियोइसिंग कवरेज तौहंदे हाइदुना क्वेश्चन लाखिबा अदु मरु ओइना मणिपुर की हौजिक ओइबा फिबम अमदी ओपोजिशन की लीडर अमा ओइबगी हाई सिक्योरिटी ओइबना अमदी इंडिया गवर्नमेंट की सिक्योरिटी की अकनबा सेक्शन थोरांग लेबना प्रेस की मियोइसिंगा उननबा सीआईडी डिपार्टमेंट दगी कार्ड अमा सेमद्रबदी उनबा याखिदबा मरम अदुना राहुल गांधी का उनबगी मतम अदु लेखिदबनी मसिगिदमक कांग्रेस पार्टी की माइकैदगी नुआइता फोंदोकली लोइनना राहुल गांधी ना जिरीबामदा हेक थुंबगा मफम अदुदा लैरंबा मियामना सपोर्ट तौबिबट नतना मसिंग यामलबा मियाम थोलक्तुना महाकपु ओपिखिबा असिमक जिरीबाम की मियामबु थगतली अमदी लीडर असिना चटलु मफम खुदिंगमक्ता महाकपु तरामना ओपीबा अमदी तोंगान तोंगानबा कांगलुप सिंगी सीएसओ सिंगना मेमोरेंडम क्या पिसिंदुना महाकपु थौदोक असिगी मतांगदा हेन्ना मयेक सेंहंदुना मिट नाकोंग ओहेनखिबा असिमक नुंगाइबा फावी हाइनसु फोंदोखि सोशल मीडिया की सोशल मीडिया की सिनाव फाइ पुनमक खोई महाकी होमलक सुबह विजिट से मणिपुर की प्रजा सिंगिदमक खल्लगा लाक्चखिबनी अमसुंग लाक्पनी लोइनना मयाम की अवाना से कितंग अदुम शेयर तौबा लाक्चबनी अदुना मयाम अदुगी हक्तंगी नंगहौदबा सिक्योरिटी की कंसर्न रोइबा कोपदा मयाम फंगनहौदबा दुगिदमा वारौबिगनु हाइदुना एंड थमजरी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बनूंग चैनल कौट्रुक कुंडा कुकी मिलिटेंट सिंगना नोंमै कापसिलखरे हारि थौदोक अदु ngarang namtang pung mapal khara helakpada thokibani कुकी मिलिटेंट सिंगना काबलखिबा नोंमै मरु सिंग अदु कौट्रुक खुल योरक्तुना वाखोंग सिंगदा तारखि हारि नोंमै कापसिलकपा अदुदा खुन अदुदा लेबा MRIRB की पर्सनल सिंग अमदी खुन ngakpa singnasu handuna नुमिदांग अथेंगबा पुंग 13 ताबा फावबा खुद हन्नदुना नोंमै कापनखि हारि थौदोक अदुदा असोपन यावबगी पाउदी लेखिदे स्टेट असिद थोकलेबा इरांग लाक्सिननबा सिक्योरिटीना लौखलकपा थौरांगी सरुक अमा ओइना ngasi कंबाइन फोर्स कांगबु अमना कुकी मिलिटेंट अहुम खुलाई कोनना फारे कुकी मिलिटेंट अहुम अदु ngasi अंगन बपुंग मरीग मखाइरोम ताबदा स्टेट फोर्स अमदी सेंट्रल फोर्स के कांगबु अमना कांगपोकु डिस्ट्रिक्ट की न्यू कठियल मानवी पुलिस स्टेशन के मनुंग चनबा हेंगजोल विलेज द कंबाइन ऑपरेशन चथबदा फगत पंगम खिबनी सीआरपीएफ की कुंथ्रानिथोय हुपुमापन मरफू तरुक चामो मापन चामग निफुहुमदोय जीसी क्वाड बटालियन असम राइफल्स अमदी स्टेट फोर्स के कांगबु अदुना चथखिबा ऑपरेशन अदुदा कुकी मिलिटेंट अहुम अदुदगी AK सीरीज की नोंमै अहुमसु फगत पंगमखि मदुगी मथक्ता बुलेट प्रूफ जैकेट नोंमै मरु मोबाइल फोन अमदी चेचांग यावना अतै पोलम खरगसु फगतखि हारि कंबाइन फोर्स ना ऑपरेशन संगसिनबदा कुकी खुलाई पाइबनी चिंगनबा सिंगनसु नोंमै कापसिलकपगी थौदोक लेखि हारि अदुबु नाकल अनिगी मरक्ता खुथोकनखिब्रा हाइबगी पाउदी फंगबंगमद्रै अमरोमदा कुकी नुपी सिंगना कंबाइन फोर्स ना ऑपरेशन चथबदा थिंगदुना फगतकिबा खुलाई पिथोकनलब इरांग होरकपदा सिक्योरिटी फोर्स सिंगना टियर गैस सेल क्या कापतुना तानखाइखि सिक्योरिटी की एक्शन दा कुकी नुपी अहुमरोम असोपन नंखि पनबयाबदे ngarang कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जिरीबाम खोंचत के मंगोइदना कुकी मिलिटेंट सिंगना स्टेट फोर्स दा लांदारक खरब मतुंग कुकी मिलिटेंट अनिसु यामलब फुकलाई सिंगा कोनना फगतप लेखरबनी लेंगाना लमदम असिदा मपालदगी चंगचिलकपा मसिंग यामलब ड्रग माफिया सिंगी मथक्ता थबक लौखलकपदगी लमदम असिगी मसिंग यामलब मियाम अवाब मायोकनबनी मसिगी सोल्यूशन अमदी लमदम असिदा शांति प्राइम मिनिस्टर खक्तना पुरकनी हाइना राज्य सभा की MP अमदी बीजेपी मणिपुर की इंचार्ज डॉक्टर अजित गोबचारे न फोंदोखरे वफम सिंगसी महाकना बीजेपी मणिपुर की इंचार्ज अमा ओइरिबा मतुंग अहानबा ओइना लमदम असिदा लाकपगा थांगैबन खुयाथोंग तोमिसना हाई स्कूल दा हांगलिबा रिलीफ कैंप यंगसनबगे खोंचत पाउमिसिंग फोंदोखिबनी खोंचत अदुगा मरी लेनना पाउमिसिंग उनबदा महाकना हाई मणिपुर प्राइम मिनिस्टर लाकपगी तंगदांगबा मतम अमा हाइद्रबसु वाथोक असिगी चप चाना वारोचिन अमा पुरक्तुना लमदम असिदा लाकनी सेंट्रल अमरी स्टेट की बीजेपी लेंगाक असिना वाथोक असिगी वारोचिन लाकनबा लंबी कन्ना होटनदुना थीरी था तरामरी हलकलबा वाथोक असिना मरम ओइरगा लनु असिगी मियामना
थेंगनरिबा अवाबसिंग बीजेपी नसु खंगी अमदी सरुक यारी लोइना लमदम असिगी मियामगी याइफननबा थबक थोरमसिंग बीजेपी नसु कन्न होटनरी हाइखि महाकना हाई महाकी खोंचत असिगी मनुंगदा लमदम असिदा थोकलिबा वाथोकना मरम ओइरगा चंगजेफम लौदुना लैरिबा तोंगान तोंगानबा रिलीफ कैंप सिंगदा चटकनी अमदी मफम सिंग अदुदा मियाम गवारी सानदुना मखोइना थेंगनरिबा खुदोंग सादबा अवाबसिंग मतेंग पांगबा याबा पांगननबा होटअगनी नाकल अमदा बीजेपी लेंगाक असिना लमदम असिदा लैमिनरिबा सिंग नुसी चानबा शांति लैनबा अमदी चौकटपा पुरकनबा मरु ओइना खंदुना लागली अदुबु कांग्रेस पार्टी ना इरांग सागतनबा अमदी तोखाई तानबा होटनरी हाइना मराल सिखि ngasi yangchen khongchat aduda thamyon kendra gi MLA khumokcham Joy Kishan susaruk yakhi amadi relief camp asida mathau taba awat pasing phongdok khibaga loinana haiba awat apa sing adu Dr. Ajit na pigani haina phongdokhi दिल दिमाग में मैंने बताया मणिपुर बसा है जो आंतरिक पीड़ा से जब वो पार्लियामेंट में बोलते हैं मणिपुर के बारे में तो दर्द उनको भी है और मेरे प्राउड है कि मुझे ऐसा प्रधानमंत्री मिला है और सोल्यूशन देंगे तो मणिपुर का सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी देंगे ऐसा मुझे ठाम विश्वास है मेरा कॉन्फिडेंस है और मेरा मन कहता है मैं ईश्वर को साक्षी रख के कहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर का सोल्यूशन निकाल के आएंगे और पूरी जनता को शांति की तरफ लेके जाएंगे प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएंगे कांग्रेस पार्टी ने मणिपुर अमदी इंडिया असी इंडियन नेशनल नत्तबसिंग पुसलकलगा सिटीजनशिप पिसिंदुना मखोगी वोट बैंक अमा ओइननबा होनबदा धर्मशाला अमा ओइननबा होनरी मसिंगमना म्यांमार नेशनलिस्ट सिंग मणिपुर दा कौशलगा इंडियन सिटीजन ओइना लैहलिबा अमदी सु एग्रीमेंट साइन तौरमलिबा मणिपुर थुगाइब पामसिंगना ngarang राहुल गांधी ने मणिपुर दा लाकपा मतमदा ITLF की माइकेदगी मेमोरेंडम अमा पिसिनबा अदुदा कांग्रेस पार्टी की मैनिफेस्टो दा पनखिबा अफम सिंह थबकता ओंथोकपियु हाइरिबा असि लंदम असि लाइक लाइसु हाइरबा ओजा सिंहना हानगुम मियामदा अर्थ हंदोकलगा खंगन बिरो हाइना मणिपुर लेंगा की CAFNPD मिनिस्टर लैशांगथेम सुसलट्रोना फोंदोखरे इलेक्शन ममांगदा फोंखिबा कांग्रेस की मैनिफेस्टो की वफम थबकता ओंथोकपियु हाइना ITLF ना ऑपोजिशन की लुचिंगबा राहुल गांधी दा पिसिनखिबा मेमोरेंडम अदुगा मरी लेना खुराइद लैबा महाकी युमदा पांगथोकपा पाउगिंफम अमदा महाकना हाई मणिपुर मियामबु मपानदा लाना चरहनखिबा मियोइसिंगी मनुंगदा राहुल गांधी सु अमनी कांग्रेस पार्टी की मैनिफेस्टो दा यावखिबा मणिपुर थुगाइबगे वफम अदु ITLF ना थबकता ओंथोकननबा डिमांड तौरकलिबा असि कांग्रेस ना मणिपुर थुगाइरोई हाइगदोरिब्रा मणिपुर दा थोकलिबा इरांग असि लोइसिंदुना महौसागी पुंसीदा हंजिलकनबा हाइदुना लेंगाक असिना तपना इरांग लाक्सिलगा शांति हंजिलकपा होरकलबा मतम असिदा कुकीदना अमा हाई मैतैदना अमा हाई तौरगा कांग्रेसना शांति हंजिलक्तनबा होटनरी पार्टी असिगी मिहुत ओइना MP अनि चटलिबा अमदी मखोइबा सगोटलिबा मियामसु मणिपुर थुगाइगे हाइना इरांग होरकलिबा कुकी सिंगा चटमिन्नबनी हाइबदा हाइमनबा थोकलोय इलेक्शन ममांगदा कांग्रेस की मैनिफेस्टो द पनखिबा पॉलिटिकल सेटलमेंट की मतांगदा वांगांगलु बदा अरानबा ताकिबा अदु ngarang ITLF ना राहुल गांधी दा पिसिनखिबा ITLF के मेमोरेंडम दसु मणिपुर थुगाइननबा वफम मयक सेंगना पल्ली मसिसु अखंग अहे लाइक लाइसु हैरबा ओजा सिंगना हानगुमना मियामदा अर्थ हंदोक्तुना अथुबा मतमदा सेंगदोकपियु मणिपुर की मपान की लालहोबगा कांग्रेस न पालिंगै मतमदगी हौदुना करिगी सु तौनरम लिबनो एफएमआर चही क्या चनहंदुना मणिपुर की असे कांग्रेस की वोट बैंक ओइना धर्मशाला ओंथोक्तुना थमलम लिबनो मधु पुंबा लेंगा असिना लौथोकले मसिदा सुनतना मणिपुर की यलहोमी कंदबा यादे हाइदुना NRC मफुंग फाना चनहन्नबा अकनबा मोंगदा होटनरिबा असि कांग्रेसना ngamgadaba oirgadi manipurda NRC चनहनगनी हाइना मियाम खंगना फोंगना लाउबिउ मणिपुरदा इंडिजिनस पीपल नत्तबा सिंगी मफम लैते लैहन दनरबसु होनगनी हाइना महाकना मखा ताकी पाउ मिसिंगा मिफम अदुदा पाउखुम पिरदुना महाकना मखा तान हाई मणिपुर लेंगा की ओइनदी कुकी लालहरुप सिंगा चटनरिबा सुदा मणिपुर की मपान की ओइरिबा लालहरुप अनीदगी मणिपुर लेंगा असिना सु विड्रॉ तौखरे मखा ताबदी सेंटरना तौरकदबनी फोंडोखी कुकी यदु मणिपुर थुगाइगदबने हाइबा कांगलु कुकी दे इंडिजिनस पीपल मैम यावरी
हानदी लेमिनपुर मैम यावरे मखोइदुबु नते अखोइना हाइजैसे मखोइदुबु नते मखोइ अदुबा मियोइ मणिपुर थुगाइगदने हाइबा मियोइदो मधुगा हाइबा आउटर की एमपी अमसुंग इनर की एमपी सिगा चमिनरगा मणिपुर थुगाइना कांग्रेस की राहुल गांधी ने मणिपुर लागा मणिपुर सिबु मियामदा लुमाइदा हापगा योलगा मखोइ भोट की बैंक ओइना बांगसुम इलेक्शन की प्रोपेगेंडा तौन होनबनी राहुल गांधी ने मणिपुर पीस थुगाइना होनै हाइबा पोसे मसी चांदम गलोइना खुदम चांदम लोइना कोइद लई हाइबा वफमसे आई मैम वफमदा ए थमजरी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मणिपुर कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट ना लाइशांगथेम अमो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स अवार्ड कमिटी कक्चिंग पुनः खुसम नदुना नेशनल स्टूडेंट्स डे की थोरम पांगथोकपा गलोइना कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की मिथोय मेहलब महिरोय सिंगदा मना पीबगी थोरम अमा पांगथोखरे कक्चिंग पक्षुपात लेकाय लेबा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर कक्चिंग की मिपुन संगदा पांगथोकपा थोरम अदुदा नावरेम नवचंद्र डायरेक्टर भुवन टेक्निकल एंड स्किल डेवलपमेंट BTSD ना अथोय मिटुंग नावरेम अमुयामा प्रेसिडेंट लाइशांगथेम अमु मेरिटोरियस स्टूडेंट्स अवार्ड कमिटी कक्चिंग थोरम मपु अमसुंग नावरेम मुनाल मैते असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट चांदिल अमदी डॉक्टर थियाम डेविड NIT मणिपुर की एसोसिएट प्रोफेसर सु ओइरिबा अदुगा ABVP NEC की स्पेशल इनवाइटी अनिना अखन मिथुंगसिंग ओइना सरुक याखि ngasi thoram aduda akhil bharatiya vidyarthi parishad ABVP linkhalakpakhiba amasung ngasi fawda ABVP na mahairoi khunagi damakta laurakhiba thodang gi matangda amadi laishangtem amuna imalaibak manipur gi damakta british ka sokna khiba kumjal sengmaga chanipan barfudrama thoida kakching gi masil manau singi lanfamda thawai katkhiba kayabu ngasi gi mirolna ningsing bagi mathau ताबसिंगी मतंगदा वांगांखे ngasi national students day thoram adu saruk ama oina bosem kosem amasung CBSE na loba class 10 ama 12 ki examination da Kaching district ki oina chada marfu amasung marfu gi mathakta fangduna mai palak laba mahiroi chahunga mapal da laishangthem ama meritorious awards singsu khusinaki Saukhat Thoranglup Nambol Awang Laiba Chatliba Chahi Sida Fangtho Kiba class 10 Amadi 12 the mark Wangna first Lava Amadi Manipur University Naloba BA Mathematics Honors 6th semester exam the second position holder or Labi Marangthem Suna Lema Apokpa Sama Amadi Mem Sanabu Nambol Awang Community Hall the Ngarang Namidang Pangthok Thoram Amada Taram Okre Maharusing Opagi Thoramda Chaukat Thoranglup Nambol Awangi President Singakham Raghumani Advisor Sanjambam Ibomsa Dr. Konsam Kalendro Bishnupur District Veterinary Hospital Gi Emo Dr. Laisham Arjun Atoyba Mitunglan Singh Oina Saruyaki Thoramduda VA Match Honors second position holder Sana Laima Yauna class 10 Amadi 12 the Wangna Panglaba Mahiroi Singda Selgi Mana Amadi Kudol Potsing Piduna Taramna Okibagaloina na pokning thogatuna chaklen amachu chaminaki Lilong loya apun balup kabu waksing amadi loya lakpa thogalup kabu waksing na punna kusamna duna Chatli bachahi lisingani kunmari ki oina kosemna lowa class 12 exam the science stream the 5th position lower kraba kabu waksing makha part 1 dagi thoksom prem kumar gi machanupa thoksom suras amadi mamang sahi lisingani kulum doida kun suba position lower kraba kabu waksing mamang laikai dagi arambam ingosagi machanupi arambam premibu lining tho loya lakpa harau bungda ngasi taram okre taram opogi thoramda Nambol Municipal Council Ward Number 12 की Councillor R.K. Ongbi Sija Kunjesori CI College Bishnupur की Retired Associate Professor and Gopishak S School of Women College की Assistant Professor A Meena Devi Loya Lakpa Thogol Lup की President के निमाई The Modern Club Kabuwaksing की President Sanabam Rameshwar na अतवे मिथुंगलन ओइन सरुक याकी Thoram aduda position lower kraba mahiroi anida selgi mana amadi khudol posting piduna ikai khumnaba utki amadi pungning thawatki
हौखिबा सहीसिंगदा हियांगलम एसिदा लौमीसिंगना लौ पानबदा हार फंगदबगी अवाब कया मायोकनरंबा अदु चही असिदगी हौदुना लौमीसिंगी मथौ ताबा हारगी अवाब अमट्टा लहेलरोय तंगाई फद्रबदी कॉन्स्टिट्यूएंसी असिदा हारगी इचाउ फावा थोहंदुना लौमीसिंग पोथोक मरांग काइन पुथोक हननबा होटनगनी हाइना लमयानबा एंटरप्राइज की प्रोप्राइटर ओइबा सोशल वर्कर डॉक्टर इलांगबा अमित कुमारना फोंदोक्रे वाफम असि ngasi हियांगलम ओंग लेखाइदा लेबा डॉक्टर अमित कुमारना एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी हियांगलम एसीगा पुन्ना खुसमनदुना पांगथोकपा लौमीसिंगदा अहोंगबा ममलदा हार यंथोपगी थरमदा हाइखिबनी थरम अदुदा अमित कुमारना मखातारदुना हियांगलम एसीदा लेबा मियाम असि अयामबना लौ सिंगुबना मरु ओइबा सिनफम ओइदुना हिंगनबनी अदुबु हौखिबा चहीसिंगदा केंद्र असिदा लैरंबा लुचिंगबसिंगना होटनबा वाटपदगी लौमीसिंगदा मतम चाना हार फंगहनबा ngamdaduna lakhi masigi mathakta kendra asigi pirakkiba hargi chakthung phawba atopa mafamda yonthoklamagi longmi lup amana farakpadagi wathok oikhibasu leikre asumna sahi chuppa tongan ba mahimarong amadi phau seng puthokliba kendra asigi longmi singna makhoigi mathokta ba matamda har phangdabagi awaba asi yenglaga sahi asidagi mahakna hotnaduna har matam chana फंगनबगी थबक असि पाखटपनी ngasi फावदा केंद्र असिगी हार बैग लिसिंग अमा हेना यंथोकपा हौरे मखा तानसु लौमी सिंगी मथौ ताबा हार बैग मसिंग अदु इसा इसागी मनाक नकपदा लैबा एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी की मेंबर सिंगदा पाव पिबियु लौमी सिंगनसु मथौ तारबदी केंद्र असिदा हारगी इचाउ थोहंदुना लौमी सिंगी मथौ ताबा हार अदु फंगहंदुना चिंजाक तमिपाल तांगदब केंद्र अमा ओहननबा होटअमिनसी हाइखे हौजे हौजे वाथोक ओइरबा कुकी टेररिस्ट सिंगना इम्फाल 12 की मथक्ता आरसीसी की थोंग सारिबा के मोलनोम असि चांदेल डिस्ट्रिक्ट अमसुंग कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट नि हाइना चयनबा मालहंदुना मियाम द चममनबा लैरिबा असि कोहन बिदुना थोंग सेमगत छागतलिबसि खुदक्ता लौथोकिननबा जॉइंट नॉन गवर्नमेंट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जंगबो कक्सिंगना चीफ मिनिस्टर द तखिलकली जंगबो कक्सिंग के प्रेसिडेंट अमदिस जनरल सेक्रेटरी अनिल खुयेक पीदुना थादोरप चेरोल अमन हाई के मोलनोम हाइब मफम असि लैंड रिकॉर्ड के मतुंग इना विलेज नंबर 94 सीट नंबर 5 सेरोगी डाक नंबर 4093 द लैबनी लोइना सब डिप्यूटी कलेक्टर सुगनुना सही लिसिंगनी कुनिथोय की दिसंबर अनि द थोकिबा नोटिस अमगी मतुंग इन्नसु मफम असि वाइखोंग सब डिवीजन कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट के लमखई मनुंग लेबनी हाइदुना तोंगान तोंगानबा साइन बोर्ड न चिंगबदा चांदेल डिस्ट्रिक्ट हाइना थारंबसिंग खुदक्ता लौथोकननबदबक्ता खंगनबसु लेख्रे अदुगा मफम असि कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस की लमखई मनुंग लेबनी हाइबसि लेंगा की ऑफिशियल रिकॉर्ड तसु मयक सेंग पल्ली मरम असिना लैंड रिकॉर्ड की इंचार्ज ओइबा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना वाथोक असिगी मतांगदा मियाम द चमम नहलिबसि कोहन बिननबा जंगबो कक्सिंग ना आइबा वारोल पीदना तक्षण खरे वारोल असी मणिपुर लेंगाकना मियाम की इहुल खंगना अथु मतमदा चपचाब थबक लखलक्तबदी मियाम की अचौब इहु अमा सोइदना लाकलगनी हाइनसु जंगबो की चेरोल सिना मखा तारकली धनमंजुरी यूनिवर्सिटी की फुल टाइम VC रजिस्ट्रार अमदी कंट्रोलर ना सिंबा यूनिवर्सिटी असिगी रेगुलर स्टाफ हापकदबनी अमदी हाइदोक्तना लेरिबा एग्जामिनेशन हाइदो हाइना DMU की महिरोय सिंगना खुथांग चरा हेनबगी खोंजंग संगसिनबा हौख्रे ngasi thangaibon gi DMU get mamang da university asigi UG PG amadi PhD mahiroi singna chatakhiba khongjang adugi matang da Dhanamanjuri University Students Union gi president Irom Dimosana hai Dhanamanjuri University gi oina regular oiba staff hapkadabani haidoktana leiriba examination gi fal haidokadabani haina mahiroi singna mamang thakta hanjin na तौखिबा डिमांड अदुबु ngasi फाव थबक्तो अंथोक पिरक्तबना मरम ओरगा यूनियन असिना खुथांग चराय हेनबगी खोंजंग चंगचिलगनी हाइना लौथोखिबगी मतुंग इन्ना ngasiदगी हौना खोंजंग असि चंगचिलकपनी महाकना मखा तारदुना हाइ चंगचिलिबा खोंजंग असि वायोलेंस की ओइबा खोंजंग नते पीस ओइना चंगचिनबा खोंजंग अमखकनी मसिदा खोंजंग हौद्रिङै ममांगदा
RAF singna mangjona laktuna university manungda laisinbagi thong asi yaningde university asi manglomda changchilakadra hairaga maninglomda sum halakpagi phibam amada lakle masina mahiroi singi punsi asi khangu thakta mangadorobra haibagi jingnaba leire UG satra singi oina quet tharaba matungda Manipur University amadi atopa university singda tamnanaba registration haunarabani adubu examination gi market pithoktabana maram oirga mahiroi singi kokta khut hapnare masigi daita asi kanana pugudoribano university asida examination chang naina thadabaga mari leinana mahiroi singna BC amadi register sindo haina mari leinaba department amadi laingakta taksinduna laklabasu Kangsin nadana leiri memorandum kaya ama pisin krabasu thabakta onthok pidana leiri masina mahiroi singi punsida awaba kaya ama pire BC amadi register na mathau nikthina tawdabana DMU asi mapu pandaba university ama oire mahiroi singi punsi kanbana maru oina lauduna changchilba khongjang asi mari leinaba singna thabakta onthok triba fawba makhatan adumak changsin gani phongdoki ngasi changchilba khongjang aduda Thikagidamag University Chalai Bigano Matik Sadava Mathau Masak Kangdava BC Register Sindokpio UG Amadi PG gi Haidokana Riba Examination Haidoku DMU gi Satra Singi Maraiba Kallu Aso Asang Kharagi Nungai Nanaba University Chalai Ganu BC Amadi Register na University Bu Mutat Nanaba Hona Bigano Atubada Register Oiba BC Athubada regular oiba BC register amadi controller hapiduna mahiroi ki punsi kanbiu haina placard kya paiduna kholaw kya su lawki mahiroi singna changchiliba khongjang asida pamdaba thodok sing tholaktana ba pam aduda masing yamlaba RF yauna state police kya university asi campus manung amadi akoibada chaithoktuna thamduna ngak senki When it's home, the university is allowed in that. After the Horogan was used, had to smile, swab, don't keep the table, has a giver. Happy for what you did, so the Punbagu and smile, and Governor Maitai Pangal gi ST Divan Committee gi founder President Alhas Muhammad Riaz Ahmad Sahana Kaudana Lakidabada Committee Asina Awaba Pungdokre Hatagolapati gi Givo Hall the Pangthokpa Pau Mishika Unabagi from the committee asigi Vice President Haji Arafat Ali Tampakna Hai Maitai Pangal Laktagi Riaz Achangba Luchingba Amani Electricity Department the Financial Advisor Oina Suthavak Purambagi Patharaba Matung Aiba Ama Oina Su Lairikia Iramki Asigumba Achangba Luchingba Asina Manung matam sadan laikidaba asi lamdam asigi maru oina maitai pangalgi oina yamna mangjaba amani mahakna laikidabada awa phongdokpaga loinana imung manunggi awabadasu saruk yajari haiki pawmisinga unaba aduda committee asigi convener Islam makakchan hai sotharba maitai pangalbu India gi constitution gi makhada ngaklo ama pifam thoi nataba targadi lamdam asidagi maitai pangal hai phurup asi mutkibagi akiba leire maram asina Maitai Pangal busu ST gi list yaufam thoi amadi charhan gadawani haina hona jaramba lusingba asina laikidabada asi Maitai Pangal fruki oina mention ba ngamlaroida ahowa ama lehuragani amadi mahakna laikidabada thamoi sokna awaba amadi nuaitaba phongdokchari lusingba asina chacharamba thabak thoram sing makhatana Maitai Pangal bu ST list chalhanaba honabagi Chathar Kadava Thabak Thoramda Lamdam Asige Miamna Susavat Piu Fondoki Laikhidraba Alhas Muhammad Riaz Ahmed Chahagi Thawaina Taiwang Mapugi Manak the Inga Signa Lairunaba Amadi Nungaitaba Fondoktuna committee members in a minute Amat Tumin the Leptuna Awa Fondoki Mahak Narang Masagi Anaba Amana Maram Oerga Laikhidabani Ipsa Kanglai Pakna Mau Infal Market Coordination Committee Amadi Directorate of Environment and Climate Change ga Kusam Naduna Mau Infal Market Kabo Lekaida Numitni Chupna Chatharakpa Lunan Bagi campaign ngasi Lotion Kre Lotion Bagi Thoram Athoiba Mitung Department Asige Program Officer Gainamai Mau Market Visit
Maibam Bikeshorna, President members sing oina saruk yaki, Tharungi saruk ama oina department gi Maikaidagi plastic bottle bank anim apam aduda Kaitel family singda Kusin Nakiba Loina, Matou Tawa, dustbin sing su, Atu Matamda, Kusin Nargani Haiki, Kaitel Haibasi, tourist spot amani, Maram Aduna, Mapam Adubo, Lunana Tamba Haibasi, Yamna Matou Tai, Malamgi Chocolapagi. Saukalakpaga iroinana aying asagi khal asisu noma gi kaitharakli masi mioiba aikoina sectionna yengchinbaga loinana punamakna masidagi kharadang oirabasu ngakthoknanaba hotnaba haibasi aikoi punamaki ithodangni khanna lunana amadi wakal taminaba changi pofam phamlibasing pot leiba laklibasingna amot akaising afam sana loishinbagi hainabi thamnanaba appeal tawki amadi kaitel adubu oiraknanaba hotnabada achouba thodang lobiriba loop singbusu thagatpa phongdokhi amromda ipsana kangleipaki maikaidagisu kaitel asi lunana thamnanaba hotnabada angamba thodang logani haiba famsu loopki general secretary n sanajawbuna phongdokhi haukiba thasigi tareta kwakta sericulture prefabricated house Relief camp the labor Nupa Ama, Tori Yalaga, Sikibaki Todok, Fong Saring a Cherak Chidap, Tanga a Sigi Manung Chanba, Laishoi the labor, Takmu Water Sports Complex, the Hangriver Relief camp the labor, IDP, Nupa Ama, Narang Numidang, Ateng Bada Tori Yanduna, Masa Matom the Sinanaba Honoram Le Hari. Paugi source Asina Hai, Narang Ahing Ateng Bada, Pung Taramato Helakpagi, Aduaida, Todo Adu Tokibani, Masa Matanta, Sizanaba Honoram Liba. Mioi adu mama mappa magi nupi chahi taret ki macha nupi amadi chahi marigi macha nupa amagi mapani nupa adu na phongdok pagi matung inna chahi amaga tha ani helaklaba manipur da thokliba irang asi loibagi wafam ahujiksu leitri lengak nasu loichinanaba sinbagi mamitadri aduga chak khara insang khara charaga leibasu yade thabak sufam nomfam sel tananaba labisu Pangdip, Adubu, Pickliba Masasing Achapot Sage, Ningai Torok Laga, Pijaba, Ngamdaba, Makoina Chaurlaga, Karamna, Mi Amam Oiba, Sembigani, Hai Batungi, Manglan Urakte, Atopa, Angangsing Achapot Chaba Uraga, Masasing Su, Pizadengi, Marakta, Masang Amlaktaba, Narak Ilak Pada, Pambai Laite, Mingwandagi Nirasu, Ikai, Minasu, Amukti Pirak Lambayai Anirak Suna Pirak Loi Haiki. Rilkam Adu Laiba IDP Amana Pongdorok Kibada Lengang Nasu IDP Sing Kaya Wana Hingli Haiba Hangbi Bagi Mamisu Tade Aduna Awaba Kangduna Legadawagi Bahut Matanta Sizakibada Phare Kalaktuna Matanta Sizanaba Hotnaba Oiramasui Asigumbasi Masing Yamna Tolakpasui Aduna Lengang na IDP Singi Hingba Yaba Sentok Lambi Amamam di Senbiu Haina Lengakta appeal Torki. Ngasisu JSC against the brutal killing of Soibam Sarat Singhi, Mejeng Makada, Kadamtala Community Hall, the Kadamtala Kunjabon Amadi, Lamlen Kungi, Laikai Mera Paibi, Imasina, Okat Pam Creek, Wakam Pam Aduda, like Hidrabim from the Ikai Kumnabo Utpa Oina, Minute Ama, 2 minute left in our Fondoki. JSC Manipur Lengaka Yanakio Pambo, Nasi Fauba Tabakta, Oina Ontrok, the Bagi Mayok, the JSina, Jungitang Kuntare Tagi, Jeribam the Labor, Laikai Kudinda, Democratic Oiba Monda, Wakan Pam Pamduna, Lakiba, Asigi, Manungsana, Nasi Dibongi, Imasingna, Wakan Pam Asi, Pam Kibani, Wakan Pam Asida, Sobam Sarat Kumargi, Mihatpa, Kudakta Fagadamni, yet Homi Singda, Singnarakpa, Lem Taroi, Narco terrorist Marufangna, Mutat Kadamni, Kuki refugees Sing, Manipurda, Laibiaroi, Manipurgi Chaktam, Kaibiaroi, Manipur Imana Yaipre, Haiba, Kolaukiasu Lauduna, Wakan Pam Asi, Famki, Wakan Pam Aduda, Charuk Yakibi, Mara Faibi, Kadam Talagi President, Oinam Ongbi, Priobalada, Haikibada, Nasi, Mara Paibi Singna, Wakan Pam Pamzabagi, Maramdi, Sobam Sarat Kumargi, Mihata, Chenava Mui Aduna, Lengakta Lengaka Yana Kibagi Matung Inna, Chayol Ani, Fauda, Paduna Angi, Cherak Pigani, Hydra, Yanakibadu, Tabakta Oina, Pangto, Pirak Tabaki,
wakat mifam asi ngasi fawda pangthokduna lakpani athuma matamda JSC ga lenga ka yanaki warep adu thabak oina onthok piu aduga JSC na changsilakpa khongjang kayadasu aikhoi maira faibi ima singnasu sagotkani haina phongdokhi Mitei irol iek lochilon apun beluk milal kanglai pakna lamdam sigi lol amadi mayak chawkat hanaba ngasi fawba hanbalitina changchilak pa kongjanggi manung channa sahi khudingi class 1 dagina 10 fawda leiba mahiroi singi leiba ki thakta mitei mayak changdamnaba pangthoktuna lakpadu handak sahi oina su chatliba tha July gi chachat 13 nomaijing numit ki pung 13 tabada jiribam yauna district tarukta pangthoknanaba sem saba loire Sangdamnaba asida yaugada mahirosing ge admit card school sing natraga milal mayai doshangdagi lobo yargani sangdamnaba pangthokadriba numit asida landam sida leiba lup natraga mioi amatana ban blockade to widarnaba amadi landam sigi security force that leiba isuli naw khuding mang asu landam asigi lol mayak chawkat hanaba hotnabada milalna changchilakpa mahirosing ge sangdamnaba asida Bakong otang tarabasing lakliba tha August ki chachat tara fawda pause amadi electronic media da lauthokani aduga manana lakliba August 19 milal dingkhat kiba chai kunithoi mapung phaba gi thoram pangthok kadoriba aduda yenthokani haina milal gi secretary publicity gi chirol amana pongdurokli Matam sangna Kung Fu Sports Chaukat Nanaba Honaramba the Natana All India Kung Fu Federation AIKFF ki Vice President Su Eramba Assam dagi Sipu Rajkumar na Kanghodana Chatliba Thasigi Hokiba Tang Taret Laikidabada Federation Asigi Makai dagi Awaba Amadi Nuaita Pungdoktari Sipu Rajkumar na Hinglingaida Kung Fu Amadi Martial Arts Sports Sing Chaukat Nanaba Achowa Thodang Laukiba Oza Amani Magna Lakidaba Asi Kung Fu Amadi Martial Arts Sports Pamjaba Singi Mention Bangamlaroidaba Mangjaba Amani Layu Krava Sipu Rajkumar gi Thawaina Taibong Mapugi Laikol the Ingna Sikna Lairunaba Haina Isor the Thonijari Loinana Imung Manungi Awaba Saru Yari Haina Dr. Huidrom Roman Singh, General Secretary, All India Kung Fu Federation, na Thaturok Pachul Amana, Fongdurokli. Ipo Tengbang Lup Manipur Gitaret Suba Mapok Kumon Gitarom Ama Sombung Singaril Tezpur Leba Success School the Pantokre. Tharom other Manipur University ki Manipuri Department ki Associate Professor Dr. Chirom Rasketan Success School ki Principal Amadi Ipau Tengbang Lup Manipur ki Convener Dr. T.S. Sunil Deba Council of Higher Secondary Education Manipur ki Secretary Khunrak Pom Asi Kumar Manipur University ki Umanglai Harawa Department ki Head of Department Assistant Professor Dr. Nganbi Leima Jenims Blood Center ki Senior Medical Officer in Charge Dr. Konsam Surjit Birmangol College Sombungi former Vice President Vice Principal Dr. T.S. Bimol Amadi Kimakski President Ningthojam Ajit Mangangna Mathang Sina Chief Guest President Amadi Guest of Honor Oina Thoram Adu Saruk Yaki Thoram Aduga Mari Lainana Chief Guest ki Warol Piradana Manipur University ki Manipuri Department ki Associate Professor Dr. Chirom Rasketan Nahai Tengbang Lup Asi Kumja Lisingani Taratret Tagi Hodok Lakiba Numitagi Lup Asina Angam Sel Kainaduna Awaba Taraba Mio Singda Mateng Pangduna Lakli Malem Sinbatungna Chatakiba COVID-19 gi Matam the Suk Lup Asina Tongan Pom Singda Mateng Pangduna Laki Amadi Sang Naina Blood Donation Camp Pangtuna Igi Awat Play Singda Igi Mateng Pangli Lup Asina Angamba Mateng Pangnanabagi Wakalonda Linkhat kiba voluntary loop amani makatana su masidagi hena mateng pangba ngamnanabagi damakta hotna khigani haiki Manipur gi miyam gi hingbagi thak wangkhatnanaba amadi thaimitlon phagatnanaba pandamda
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯆꯃꯥꯄꯟ ꯃꯔꯐꯨꯍꯨꯝꯗꯣꯏ ꯃꯔꯤꯗ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯄꯦꯛꯁ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯍꯥꯎꯁꯤꯡ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟꯗ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯔꯝꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝ ꯕꯤꯁꯦꯁꯣꯔ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯀꯧꯔꯒ ꯁꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯂꯤꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯕꯥꯏꯂꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯃꯦꯘꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯨꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯌꯦꯡꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯃꯦꯘꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤꯕꯗ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯀꯧꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯕꯥꯏꯂꯣꯅ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯣꯔꯗ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯀꯧꯕ ꯁꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯤꯐꯝ ꯀꯧꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯕꯣꯔꯗ ꯈꯛꯇꯗ ꯄꯥꯋꯔ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯣꯟ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯐꯣꯔꯝ ꯊꯥꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯊꯤꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯊꯤꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯁꯨ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯒꯔꯦꯟꯇꯔ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯒ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯆꯃꯥꯄꯟ ꯃꯔꯐꯨꯃꯉꯥꯗ ꯍꯠꯀꯣ ꯑꯃꯗꯤ LICꯗꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯂꯧꯔꯨꯔꯒ ꯂꯣꯅꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯣꯟ ꯁꯤꯡꯕꯤꯔꯛꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯤꯕꯤꯗꯕꯗꯒꯤ ꯁꯦꯟꯊꯪ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯐꯟꯁꯨ ꯖꯦꯔꯣꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯍꯥꯎꯁꯤꯡ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯔꯤꯅ꯭ꯌꯨꯋꯦꯜ ꯇꯧꯔꯝꯗꯕꯅ ꯁꯝꯅꯗꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯅꯧꯅ ꯑꯦꯐꯤꯂꯦꯠ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯗꯤꯠ ꯇꯧꯗꯅ ꯅꯝꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯗꯤꯠ ꯇꯧꯍꯟꯗꯨꯅ ꯕꯣꯔꯗ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯜ ꯈꯥꯏꯅꯗꯨꯅ 2012ꯗ ꯔꯤꯚꯥꯏꯚ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯅꯧꯅ ꯍꯤꯡꯒꯠꯅꯅꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ NCDCꯒ तानादुना मणिपुर मियाम हाउसिंग की लोन पीबदा नत्तना सब्सिडी पीदुना युम साहनबा याननबगी लंबी लेबना लेंगाकनसु मतेंग पांगबिरकनी थाजै अदुबु यसिनरगा एपेक्स हाउसिंग सोसाइटी असि मांगख्रगदी मणिपुर मियाम की मांगजब ओइगनी हाइखि रशिया ने यूक्रेन दा अचौबा मिसाइल अटैक चथदुना यामद्रबदा मियोय कुन हात्ख्रे यांखै हेनबना असोपन नंगनख्रे कैपिटल क्यूब दा लैब अंगांगी हॉस्पिटल अमदसु मिसाइल अटैक चथकी हाइना ऑफिशियल सिंगना हाइखि रशियन लानमीना मखल मखल की मिसाइल निफु हेना कापसिनदुना यूक्रेन की सिटी मंगाद अटैक चथकी अपार्टमेंट बिल्डिंग अमदी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सिंगदा टारगेट तौकी हाइना यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्कीना फोंदोखी सेंट्रल यूक्रेन द लैबा क्रीवी रिग द चटकीबा अटैक अदुदा मियोय 10 सिकी कॉन्ट्रैक्ट न सोकी मधु अचौबा मिसाइल अटैक अमनी हाइना सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की हेड ओलेंस्कर बिल्कुलना हाइकी मेडिकल यूनिट अमगी इंस्ट्रक्टर बिस्वोल्टो दोफेल इबना हाइकीबदा मी कया यामना सिख्रबगे नत्रगा मखोइदु अंगांगला अहला हाइबगी मतंग चप चाबदी खंगमद्री रशिया करी चथरीबगे हाइबा मिपुम खुदिबकना यंगचिनबा मथौ तारबनी पृथ्वीना तुमिन लैचिलोइदबनी हाइना प्रेसिडेंट जेलेंस्कीना फोंदोखी रशिया की मिसाइल अटैक असि नेटो की नुमित हुमदिगी ओइबा समिट अमा USA की वाशिंगटन द चथरीबनी हारि चिल्ड्रन हॉस्पिटल द चथकीबा अटैक अदु मथोल अनि वांगबा बिल्डिंग अदुगी सरुक खरा सोकी हॉस्पिटल की मथोन तरा वांगबा मैन बिल्डिंग अदुगी थोंग थोनाव सिंग पाइथोकी का अमगी लेमाय इना पुमचो चोटकी सानबगी पाव District Sports Association DSA Kakna Sinduna Association Asigi Playground Chatariba 21st KSS Leho Memorial Super Division Football League 2024 की ngasi sanakyo match anigi ahanba ground da SWC Kerakna LMLCC Lamaidongbu Panjal ahum anida maithiba pikre SWC Kerak ki Panjal Singh adu jersey number 3M title na match ke minute 32 amadi 38 aduga jersey number 14 Y Avinash na minute marfuda chatpada chanki
LMLCC की पंजल अनि अदुना जर्सी नंबर 4 CH रोहित ना मिनट 13 अमदी जर्सी नंबर 12 CH नरेश ना मैच लोइबगी मिनट मरफूगा हाप मिनट अहुम द चनखी ngasi मैच की अनि सुब ग्राउंड दना LYA वांगुना UBSA मांटकपु पंजल 13 सुनोदा माइती बपीखरे LYA की पंजल सिंह अदु जर्सी नंबर 17 A नरेंद्रना मिनट 13 फर्स्ट हाफ लोइबगी मिनट निफुगा अहाप मिनट अनि मिनट निफुमाथोय यांखै हुफुमाथोय अमदी हुफुमदोयदा पुन्न पंजल तरुक जर्सी नंबर 10 P गौतमना मिनट निफु अमदी मैच लोइबगी मिनट मरफुगा अहाप मिनट अमा जर्सी नंबर 19 S याइफबना मिनट यांखै हुमदोय अमदी हुमफु जर्सी नंबर 11 विलियमना मिनट हुमफुमरी अमदी जर्सी नंबर 12 मनी मतुम ना मैच लोइबगी मिनट मरफुगा अहाप मिनट अनि चटपद चनखिबनी लीग असिग ओइना हौजिक फाउदा YWU कक्चिंगना पॉइंट 39 फंगदुना अहानबा SWC वाइखोंगसु पॉइंट 39 फंगदुना अनिसुबा अमदी SWC कैरकना पॉइंट 39 फंगदुना अहुम सुबदा लैरी अरोइबदा मरोय पौ अमुहन्ना नोंबगी खोंचत मणिपुर लाकलंबा ओपोजिशन लुचिंगबा राहुल गांधी ngasi इम्फाल थादोक्रे राहुल गांधी की खोंचत पॉलिटिकल ओइबा खुदोंचाबा लौबा लाकपा खोंचत नते हाइना MPCC की प्रेसिडेंट ना फोंदरोकली कंबाइंड फोर्स अमना कुकी मिलिटेंट अहुम खुलाई के कोनाना phare धनमंजुरी यूनिवर्सिटी की फुल टाइम VC रजिस्टर अमदी कंट्रोलर सिंह बा हाकदबनी हाइबगी खुथांग चरा हेमगी खोंजंग चंगचिन बा हौक्रे लोइनना रशिया ने यूक्रेन दा मिसाइल अटैक चथदुना मियोय कुन हाखरे ngasi damakta di paudam pijaba matang asida losinjare mejang tabir ba khwai puno pu amuka hanna khurumjari